snimanjem. Pošto sam počeo da snimam, još jednom ću reći pozdrav svima i drago mi je da se nalazite tu, tako da na ovoj lekciji ostavit ću fokus na strukturi tržišta ponovo, s tim da to nije još uvek dobro izučeno sa većinske strane. Pitanja mi postavljajte pred kraj, negde možda 10 minuta pred kraj ili na Viberu možete da uslikate taj deo koji vam je nejasan pa da me pitate na Viberu ili tako nešto slično, pošto svaki dan odgovaram na Viber poruke po jednom. Retko kad odgovorim jednom u 2 dana, ali uglavnom je svaki dan. Znači, ono što smo radili do sada, to je bilo vezano za početak Wyckofa, je li tako? Hajde malo da obnovimo ono što smo radili od početka, dakle onako u kratkim crtama što bi se reklo. Prvo smo govorili o strukturi, o užoj slici, znači to je bio početak, uža slika, ali pre uže slike smo rekli da postoji potpuna i nepotpuna porudžbina i da je to nešto na što se mi fokusiramo. Dakle, na impulsivnost i na potpunu porudžbinu. I taj deo, ukoliko se ne razume, onda će sve biti nejasno. Jer ja sam jednom napomenuo na lekciji ili više puta, uvek krećete od korena kada nešto želite da utvrdite u već postojećem algoritmu. A koren je prvo postojanje potpune i nepotpune porudžbine i onda kasnije sledi posmatranje uže slike Wyckofa, a u to spada struktura tržišta, order block, ono kao najprostiji deo koji može da se razume u startu. Kasnije fraktal Wyckoff i fraktal Wyckofa. Dakle, potpuna i nepotpuna porudžbina se dele na imbalans, na impulsivnost, kao što vidite ovde recimo u ovom slučaju, a razlog ove impulsivnosti koji je? Razlog je prethodna struktura tržišta. I sad ćemo malo da taj deo usporimo i da polako objasnimo ono najbitnije. Dakle, prvo želimo da utvrdimo razloge. Zašto se sve dešava sad ovo što vidimo ispred sebe? Ili možemo šta god pogledati. Znači, ne moramo samo taj deo, može i ovaj. Sve što do sada postoji na berzi. Ajde sad ovaj, pošto je poslednji. Dakle, ono što mene sada interesuje ovde je razlog svake moguće impulsivnosti koja je postojala. I sada ćemo krenuti da označavamo sve vrste impulsivnosti koje su do sad postojale i koje mi vidimo ovde na ekranu. Dakle, hajde da podelimo ekran na pola i sve impulsivnosti koje su postojale do ove polovine, njih ćemo označiti. Dakle, evo krenut ćemo recimo od početka, na primjer sa ovim. Označit ćemo ovu impulsivnost ovde, neka to bude start. Označit ćemo, ili ova impulsivnost, može i ona da se označi. Označit ćemo ovu impulsivnost ovde, ovaj imbalans ovde, ovo, možemo označiti ovo, znači sve imbalansi koje trenutno vidimo, mi smo ih označili, možda smo neke propustili, recimo ovo. Za svaku ovu impulsivnost koju sad gledate, koja je označena ovim sivim kvadratima koji se malo teže vide, nadam se da ih vidite, ako ne, nema veze, razumete šta želim reći. Dakle, svaka impulsivnost koju smo ovde označili, ona ima određeni razlog zašto postoji. E sad, u impulsivnost ili u imbalans spada nepotpuna porudžbina i to ste vi radili na početku. S tim da nepotpuna porudžbina je imbalans, ono šta jedino drugo postoji, da navedemo kao razlog postojanja ove nepotpune porudžbine, je potpuna porudžbina. Dakle, volumen koji se taloži na jednom mestu, koji nije tako lako sad shvatljiv sa strane, možda neko ko počinje ili možda neko ko iskusniji, kako god, pošto je to više teoretska tema koja zahteva znanje, ekonomsko znanje, malo onako dublje treba da se prožima. Znači, razlog svake impulsivnosti je prethodno ulaganje. Zašto je to tako? Zašto ova impulsivnost postoji? Zato što je to prezentacija nečeg prethodnog ulaganja i kasniji napredak ili kasniji pad zbog lošeg ulaganja ili možda nekog drugog cilja, većeg time frame ili tako nešto, to je razlog svih ovih impulsivnosti. Da li u njima postoji novac? Ne. Znači, u njima faktički postoji, ali veoma je velika razlika u odnosu na prethodnu nepotpunu porudžbinu koja je zapravo formirala tu impulsivnost. Dakle, evo navešćemo primjer za ovaj ovde impuls koji trenutno vidim, koji sam ovde označio. Zašto on postoji i koji je razlog njega? Jedan od prethodnih order blokova koji postoji je morao da definiše ovu impulsivnost i da prezentuje ovaj imbalans. A koji je to order blok?
To će biti prvi prethodni koji ima sličan fraktal sa ovom impulsivnošću ovdje koju vidimo. Dakle, ovu impulsivnost ovdje koju sad vidimo, razlog njen je prethodni order blok koji se nalazi upravo tu. To je ovaj ovdje deo. Tako da sad nastavit ćemo da objašnjavamo od početka do kraja strukturu tržišta. A to je upravo ovaj početak sad. Ovdje postoji više struktura u različitim fraktalnim veličinama. Dakle, kada govorimo o fraktalu, misli se na obim order blokova, na obim izgleda strukturnih dešavanja. Dakle, kada pogledamo recimo ovu potpunu porudžbinu koja započinje od buying climaxa i završava se na springu ili sekundarnom testu in phase B, koji se nalazi ovdje, to je posljednji deo prodaje u toku formiranja uptrenda, to najlakše tako možete razumeti. Dakle, kad god postoji order blok, najviši nivo u njemu može biti ili UT, ukoliko u pitanju distribuiranje, UT, ili buying climax, ukoliko je u pitanju ponovno akumuliranje koje neće formirati UT, već kasnije krik i onda nastaviti uptrendom. I samim tim u ovom slučaju najviši nivo bilo kojeg order bloka je ili buying climax, ili UT i UTED koji se nalazi u distribuiranju ili ponovnom distribuiranju. Tako da to je opis ovih najviših nivoa koji ovdje vidimo i onda od kojih počinje zapravo potpuna porudžbina koja se formira u vidu Wyckofa, kao što ovdje vidimo, ili u vidu klasične konsolidacije. Dakle, kada pogledamo najviši nivo bilo kojeg order bloka, on je u suštini buying climax ili UT i UTED. Od čega zavisi da li je ovo buying climax ili UT ili UTED? U zavisnosti od toga da li order blok koji se formira u ovom narednom delu, kojeg sam sad nacrtao, da li je on u stvari ponovna akumulacija kao početak forme sljedećeg uptrenda ili u stvari distribuiranje koje možda formira MB u toku ovog downtrenda kako bi se dalje nastavio downtrend i prodaja te valute ili akciju u zavisnosti od toga šta pratimo. Tako da svi order blokovi u sebi sadrže najviše nivoje i najniže nivoje. I onda je samo pitanje šta su u stvari oni. Svi order blokovi koji kasnije formiraju impulsivnost i najlakše order blokove možemo da definišemo na osnovu impulsivnosti. Kako? Pa evo, gdje vidim impulsivnost? Recimo ovdje vidim da postoji imbalans. Također gdje kasnije vidim impulsivnost, vidim tu. Pre toga nisam vidio nigdje impulsivnost. Gdje isto vidim dalje impulsivnost, vidim u ovom ovdje delu. I na osnovu njih mogu da definišem strukturu tržišta i da razumem otprilike ili u realnosti gdje se, ili kako bih to najbolje rekao, pošto otprilike se više vezuje za širu sliku, ali mi ćemo za sad govoriti o užoj slici. Dakle, kada govorimo o užoj slici, možemo razumjeti na osnovu impulsivnosti gdje se nalazi prethodna potpuna porudžbina, jer samim tim nepotpunom se upotpunjava potpuna i onda ova impulsivnost mora da ima neki značaj. Ona je samo prezentacija prethodnog profitiranja. Ove impulsivnosti ili imbalans, znate kako možete zamisliti? 70-80% je istina to kako ću sada dati primjer. Ostaje ostalih 20-30% u retkim slučajevima kada postoje neke druge situacije koje ćemo kasnije raditi, ali ova velika količina je veoma bitna, a može se objasniti ukratko. Dakle, ove impulsivnosti razumite kao kada, recimo, dobijete platu, na primjer, ukoliko neko radi, ono nakon 30 dana primi platu, prvih 30 dana njegov novac koji ima, jel tako, kod sebe, se nalazi na jednom mestu, u džepu, jel tako, ili negdje u koverti je stavio, ili bilo gdje, nalazi se kod njega i trenutno njegovo stanje, njegovo novčano stanje je u vidu konsolidacije i blagog opadajućeg trenda. Zašto blagog opadajućeg trenda? Zato što on u toku mjeseca troši taj novac. Znači mora da ga potroši na neke stvari, mora da ulaže u nešto i tako dalje, ili možda da potroši na hranu ili nešto slično. I onda u toku tih blago umerenih troškova dešavat će se prodaje ili downtrend, zapravo downtrend vašeg ličnog finansijskog stanja do onog momenta do kada primite platu, recimo prvog u mjesecu, primite platu iste sekunde i odjednom vidite prezentaciju vašeg prethodnog poslovanja, impuls, koji se desio faktički u jednom danu. Dakle, 30 dana ste radili, dok u jednom danu se formira impulsivnost koja vaše finansijsko stanje prezentuje zapravo u veću dobit i u
sredstva koje vi trenutno imate. I onda opet 30 dana do prve plate. I zamislite sad nakon 15 dana, recimo, neočekivano, primite neka sredstva koja su, recimo, ne znam, polovina vaše plate. I onda se odjednom desi impulsivnost koja izgleda ovako. Znači, samo odjednom, zato što vaše finansijsko stanje tog momenta raste. I onda kada pogledamo ove impulsivnosti, sve ove order blokove možete zamisliti kao samog sebe. Kao lično vas, koji ste 30 dana imali neki posao, samo što ovaj order blok je recimo ovdje trajao od 10. oktobra do 10. oktobra. Znači, to je ukupno bilo oko 7 sati. I nakon toga vidimo prezentaciju snažne impulsivnosti koja je trajala ukupno 1 sat. Dakle, prethodnih 7 sati, dok je sama impulsivnost i dobit koja je popravila finansijsko stanje u ovom slučaju ovog valutnog para, je popravila za jako, jako više u odnosu na ranije. I onda kad sad pogledam ove impulsivnosti, znam gde se nalazi prethodni order blok, a to je upravo ovo. I sad posao koji zahteva koji zahteva onako dubinu i srž našeg posmatranja je u stvari analiza Wyckofa u ovim situacijama ili analizu uopšte algoritma, da li uopšte postoji Wyckoff ili klasična konsolidacija ili je relativni Wyckoff i tako dalje. Znači, da li postoji Wyckoff Circle Trading koji opisuje recimo preliminary support, selling climax kao najniži nivo, kasnije sekundarni test koji ne prenosi prethodni niži nivo i formira recimo automatic reaction ili sign of strength, znak snage, i ukoliko nije distribuiranje u pitanju, onda će nastati downtrend koji će formirati sekundarni testing phase B i zapravo činit će ovaj selling climax ne kao najniži nivo, već ovaj deo kao najniži nivo, i onda će nastati snažna impulsivnost koja će u toku te impulsivnosti sadržati, da kažemo, varirajuće order blokove manjeg fraktala koji su u stvari samo pokazatelji reinvesticija, a to je na primjer MB koji će se nalaziti tu, ili kad uđemo na dosta manji time frame, prodajni candlestici koji će tu postojati, ili kad uđemo na mnogo manji time frame, zapravo jedna cijela struktura tržišta za koju nikad ne bismo rekli da u stvari snažna impulsivnost kada bismo ušli na mnogo veći time frame. Jer vi kada pogledate sad, ovo je 1 sat. Na primjer, evo da pronađem bilo kakvu impulsivnost i prethodni order blok, nešto što bi bilo najjasnije. Ajde recimo ovaj ovdje deo. Znači ovo je bilo 16. oktobra i vidimo da postoji snažna impulsivnost. I sad mene zanima da li ova impulsivnost u sebi sadrži, da li ovaj imbalans u sebi sadrži, ajde ovaj ćemo objasniti, bilo kakvu strukturu tržišta. Znači evo ući ćemo na 5 minuta time frame, na 4 minuta. Ok, ovdje vidimo da je dalje impuls, ući ćemo na 1 minut. Ok, sad vidimo da postoji zapravo struktura tržišta koja opisuje manji time frame, koju nismo mogli vidjeti na dosta većem time frame-u, i to se nalazi upravo sada ovdje. I tu vidimo jasnu strukturu tržišta, fraktalnu veličinu, prethodni order blok i pretpostavljam Wyckoff ukoliko pratimo u ovom delu bilo šta što bi pokazivalo validnost Wycoffa. I pretpostavljam da bi postojao ovdje Wyckoff zato što vidim preliminary support, buying climax, sekundarni test, shakeout kao najniži nivo i onda prodajni candlestick koji se kasnije ne prenosi. To pretpostavljam da je konsolidacija, jer kad se formira konsolidacija nikad se ne prenose viši i niži nivo u većini slučajeva, i onda kada pogledam ovaj crni candle vidim da ne prenosi prethodni niži nivo i samim tim mislim da je ovo konsolidacija koja je u stvari ovdje bila dugoročna, jer ovo su 2 candlesticka koja su trajala dosta duže od sekundarnog testa i buying climaxa, to je uobičajeno za konsolidaciju. I onda kad bismo ušli na mnogo manji time frame, tipa na 500-tinki, mi bismo ovdje najverovatnije vidjeli jasnu strukturu koja prikazuje ponovnu akumulaciju u stvari preliminary support, buying climax, sekundarni test, konsolidaciju i krik. Morate razumjeti da svi ovi candlesticki mogu biti vrlo lako jedan candlestick. Ako, na primjer, trajanje ove berze, na primjer GBP USD, uđemo na prethodnih 30 godina i pratimo, vi biste vidjeli jako puno dešavanja u prethodnih 30 godina, ali tako? Ali kada biste ušli u time frame koji se zove 30 godina, pošto ovdje imate time frame koji je 1 godinu, koji je, na primjer, 5 godina i tako dalje, kada biste ušli u time frame koji je 30 godina, vidjeli biste jedan candle, samo jedan candlestick koji možda izgleda ovako, i zapravo taj jedan candlestick imao je jedno trajanje od 30 godina gdje je jedan pojedinac možda 30 godina zarađivao na osnovu samo tog jednog candlesticka koji je varirao
u prodaji, u kupovini, u prodaju, u kupovinu, u zavisnosti od algoritma, volumena ili ukoliko pratimo veći time frame, fundamentalne analize. Dakle, i to je objašnjenje zapravo berze. Berza je samo jedan candlestick koji je sačinjen od više fraktala i više struktura tržišta. I većinom ljudi se zbunjuju u startu kako kada vidim na većem time frame-u vidim jedan trade, ali kad uđem na manjem time frame-u vidim drugačiji algoritam. To je normalno. To je isto sada kao da uzmemo, na primjer, vidimo onako kocku šećera u jednom komadu i razbijemo je i možemo onako da raspemo onaj šećer na više komada, da maltene cijelo jedan sto sa tom jednom kockom preplavimo. Zašto? Zato što on jednostavno u sebi čini više takvih kada se podeli. I onda kada pogledamo algoritam, možemo da utvrdimo da postoje različita dešavanja kao što je swing trading, očekivanje trade u roku od jedne nedelje, očekivanje trade u roku od jednog dana i onda većinom trgovci se biraju to da u jednom danu dobiju trade. I sada kada pogledate ovaj deo, to biste vi mogli vrlo lako prepoznati da je ovdje u stvari u pitanju ponovna akumulacija. Samo kada biste uključili malo onako da razmislite zašto je to tako, evo pogledajmo. Dakle, postoji prethodni order blok koji ima validan fraktal, potpuno isti kao sljedeći order blok, a to je ovaj ovdje, nakon čega sledi ovaj snažan impuls. Vidimo kasnije da postoji uptrend, na osnovu čega znam da postoji uptrend, tako što vidim da se prenosi prethodni viši nivo i onda downtrend. Sad, taj downtrend mora da ima jednak fraktal prethodnom order bloku, mora da sadrži potpunu porudžbinu i samim tim mora u potpunoj porudžbini da odredimo, pošto potpuna porudžbina se deli na Wyckoff i klasično konsolidovanje. Mi ćemo utvrditi da li tu postoji Wyckoff kojeg mi možemo da trgujemo ili klasična konsolidacija. I onda postoji još jedna podela, a to je da li je taj Wyckoff relativan ili konstantni. I to ono što smo radili sada od početka ovih lekcija koje smo imali. Dakle, hajde da krenemo sada opet. Ovo što sam sada objasnio, da objasnim isto. Dakle, ovo nije ništa novo sad što objašnjavam. To je sve isto staro, samo drugačije objašnjeno. Znači, nikakva novina ovdje ne postoji. Uključit ćemo malo veću ovu olovku, recimo na 16 veličinu. I hajde da počnemo od početka. Dakle, prvo utvrđujemo strukturu tržišta na osnovu order bloka i fraktala. Order blok koji se kasnije formira mora imati jednak fraktal prethodnom i prethodni order blok mora formirati novu strukturu impulsivnim trendom. Dakle, order blok koji se kasnije formira, a to je, samo sekund, order blok koji se kasnije formira mora imati jednak fraktal, to je ovaj ovdje deo, mora imati jednak fraktal prethodnom order bloku i prethodni order blok mora formirati novu strukturu impulsivnim trendom. Dakle, ovo je impulsivni trend, ovo je prethodni order blok, mora formirati strukturu impulsivnim trendom, a čim formira strukturu znači da prenosi viši nivo. Jer većinu buni šta je struktura tržišta. Strukturu tržišta mogu da razumem samo kada vidim da se prenosi prethodni viši nivo order bloka koji čini isti fraktal ili ukoliko vidim da pre toga postoji struktura tržišta koji je uptrendu i onda vidim snažnu impulsivnost. Tako određujem strukturu tržišta. Dakle, na osnovu prenosa prethodnih order blokova. I onda sada kada bih označio ove candlesticke, ovdje koji postoje, hajde to da uradimo. Veoma prosto, dakle potpuno isto onako kako izgleda. Znači samo se uključite i pratite logiku dok ovo objašnjavam. Ne morate ništa komplikovati. Veoma je prosto. Dakle, postoji prethodni order blok koji čini strukturu tržišta zapravo da postoji uptrend, zato što kasnije se on isti prenosi. Mogu da utvrdim da postoji nakon toga order blok koji u sebi sadrži potpunu porudžbinu i onda me interesuje da li ta potpuna porudžbina i ova potpuna porudžbina ima isti fraktal. Kada pogledam obim ovog order bloka koji započinje tu i završava se ovde i kada pogledam početak ovog order bloka koji počinje tu i završava se ovde, vidjet ću da su potpuno isti fraktali i onda me samo interesuje da li ovaj order blok ovde sadrži konstantni Wyckoff, relativni Wyckoff ili klasično konsolidovanje. I to je sve. To je sve što vi sad treba da znate, znači u ovom momentu.
I ono što je najbitnije, ono što je u stvari 50% svega, to je ovo. I sada ćemo krenuti od početka. Struktura tržišta uptrend. Ok, sve smo utvrdili do Wyckoff. Hajde da utvrdimo Wyckoff. Ovde započinje najviši nivo, kasnije se vrši prodaja do ovog dela, kupovina, prodaja, kupovina, prodaja, kupovina, ne prenosi se ovaj niži nivo, prodaja, kupovina, prodaja i impulsivna kupovina. I mi sada kada bismo pogledali ovaj algoritam ovde i kada bismo pogledali skicu i šemu koju smo mi do sada učili, možete sami da pogledate, da otvorite svesku i kažete šta je ovo. Dakle, ovo je algoritam ponovne akumulacije bez krika, gde vidimo preliminary support, buying climax, sekundarni test, impuls i konsolidaciju u ovom delu. Konsolidacija sadrži selling climax, sekundarni test i sekundarni test in phase B. I kasnije se formira impulsivan uptrend. I to je mesto ulaska u trade, u toku forme ove konsolidacije. I to je ono što se desilo ovde. Ali zapamtite, ovo ne bi bilo viđeno da nismo ušli u manji time frame. Dakle, kada smo gledali sa jednočasovnog time frame-a, pogledajte u stvari šta smo mi pratili. Ovde, u ovom delu. Sada ćemo pogledati 45 minuta, da izbrišemo. Mi smo pratili dešavanje koje je postojalo tu, u ovom području. Pogledat ćemo opet. Da, sada smo već ovo malo odaljili, pa ne možemo da vidimo. Znači, krenut ćemo ponovo sa istim objašnjenjem, sve dok se ovo ne razume potpuno. Želim da označite ovde strukturu tržišta i sada ću nekog prozvati da mi ovde označi strukturu tržišta, bilo kakvu, koju god da vidi, veću ili manju strukturu koju god želi. Dakle, evo to može uraditi Dragan. Dragane, možete uzeti olovku na annotate-u i iskoristiti kako biste ovde označili strukturu tržišta. Ja vas ne čujem ništa ukoliko nešto govorite, ali ako vam ne radi dobro mikrofon i ne možete da govorite, možete samo da, ako me već čujete ovo što sam rekao, možete da uzmete olovku i samo da označite strukturu koju ovde vidite. Bilo koju. Znači, bitno je samo da ima jednaku fraktalnu veličinu. Nema veze što ne radi mikrofon. Uzmite annotate olovku i označite bilo koju strukturu koja će do kraja imati jednak fraktal. Ok, postavit ću pitanje drugom. Evo, pitaću... pitaću Zlatka. Zlatko, hajde možete vi nadam se da vam radi internet sada malo bolje, da ste uspeli to da popravite. Pa probat ću sad, nadam se da je dobro. Da, dobro vas čujem vas kao da ste pored mene. Da počnem iz početka ovog uptrenda ili na bilo koje mesto? Sve ovo što vidite sad trenutno na ekranu, znači ono što vidite sve, kako god vi želite, znači koju god strukturu hoćete označiti od početka do kraja. Samo, možda ovo je najviši, ovo je najniži nivo. Sad, ovdje imamo ovako, imamo dva imbalansa. Ovo prenosi ovde. Malo loše crtam. Pa najniži, pa ovde gore. Ok. Ovde, pošto ove prezentacije prethodne ove strukture ovde, pa dole. I ovde, ako je ovo najviši, nije fraktalno ovde dobro. Sada vidimo, ovo je najviši, ovde ne prenosi, čini mi se da je ovako. Ok. I dogovor. Lošo sam iscrtao, pošto... Ok, odlično Zlatko, dobro se... Pratio sam prenose gde je najviši, gde je najniži nivo, gde ima imbalans. Na jednom mjestu je bilo dva imbalansa ovde malo, ali to je zbog neke, vjerojatno, ovog dela ovde je prezentacija ovaj imbalans.
Ok, ok. Odlično, Zlatko. Sada ću dalje da vam postavljam pitanja. Znači, dobro sam vas čuo sve do sada. A Da super, vidim, to me da, raduje. ovo je 16. Samo oktobar, kako da tako da... smirim? Aha, nekako E mi još... sad, objasnite mi nešto, Zlatko, što me jako interesuje u sljedećim dešavanjima. Dakle, ovdje postoji struktura tržišta i ovo svi sada neka se uključe, neka prate ovo što govorim. Dakle, ja ću označiti jednu strukturu tržišta. Neka to bude ovo. Sada, neka mi objasni, Matej Šantić, neka mi objasni zašto ovo nisam ovdje označio kao strukturu, već sam samo nacrtao ovako uptrend. Ovaj je ovdje deo. Ćao, čujemo se. Da, čujemo se. Pozdrav, Matej. Pozdrav, pozdrav. Pa nismo označili zato što nije prenijelo prethodni najviši order blok. Da, ali pogledajte, recimo ovdje imamo prenos, na primjer u ovom delu. Ali onda vas opet pitam, zašto nismo označili? Imate neki drugi razlog osim toga? To je prvi tačan odgovor. Znači ovo ima dva tačna odgovora. Tako da prvi ste već rekli, koji je drugi? Pa zato što nam nije validan fraktal. Bravo, to je to. To je to, odlično. Odlično ste to odgovorili, super. Odlično, Matej. Dobro, sad nastavit ćete vi, Matej, dalje. Znači, ok, ja ću ovo nastaviti ovako, pa može to tako izgledati. Sad, interesuje me da mi kažete u toku ove tri strukture tržišta. Znači, vi ste već rekli da je validan fraktal, validna je struktura tržišta, validan je fraktal, struktura tržišta i order blokovi, čim vidimo da postoje kasnije impulsivnosti. I reći ćete mi sada, Matej, da li vi ovdje u ova tri order bloka negde vidite potencijal za kupovinu valute, znači za trgovinu? Da li smo ovdje negde mogli da trgujemo, da kupujemo? Možete da razmislite slobodno. Znači, na osnovu nekih skica koje smo radili, slika koje smo već učili vezano za Wyckoff i onda povezujući te skice i tako dalje. Ok, sada ću vam malo olakšati. Hajde ovako. Označite mi, na primjer, u ovom ovdje order bloku, označite strukturu tržišta ovog order bloka. Znači sad vas ne pitam za ovu veću strukturu, već za strukturu tržišta unutar ovog order bloka. Nadam se da me razumete. Umete da koristite da uključite olovku. Odlično. Bravo. Perfektno. Sad mi označite strukturu tržišta unutar tog sljedećeg order bloka koji vidite. Ovog tu. Pa sad to prvog koji sledi, nakon najvišeg nivoa koji je označen. Znači... Ups, malo je. Znači, unutar tog order bloka. To je to, ali tako? To je to. S tim da je unutar ovog order bloka, onda pratimo niže fraktalne order blokove. Vi ste malo pre rekli da ovaj order blok nismo označili zato što je zato što je mali fraktal u odnosu na ove, je li tako? Ali, da, sada sam vam postavio pitanje za niže fraktalne order blokove, što znači da on sad trebao biti označen. Razumete, kao što je bio ovaj, isto tako i ovaj. Razumijem. Da, to su unutar fraktalne. To je to. Jer kada bismo ušli na veći time frame, on ne bi bio viđen. Sad,
označite mi order blokove unutar ovog sljedećeg order bloka ovdje. Dobro. Malo preletim. Da. Ok, evo ja ću malo onako bolje rekonstruisati to što ste vi označili. Malo slabije baratamo. Ok. Ja ću rekonstruisati. Znači, to je bio ovaj deo, pa Jeste. kasnije ovaj deo ovdje trebao biti ponovo označen. Jeste. Ponovo. Evo, samo ću nastaviti ovo što ste vi uradili i onda uptrend i to je to. Sad, to je to, Matej, sada završio sam sa postavljenim pitanjima vama. Odlično ste sve ovo uradili što sam vas pitao. Svaka vam čast. I sada će nastaviti Zlatko. Znači, Zlatko, sada ćete mi reći koja na osnovu ovih struktura koje je Matej označio, evo ja ću ponoviti to što je on uradio, potpuno isto ću sve uraditi. Matej je uradio ovako. I sada mene interesuje, Zlatko, vi da mi objasnite od ova 3 order bloka koje smo mi ovdje označili, prvi bio ovaj, znači opet za one kojima nije jasno kako označavamo ove order blokovi i kad znam do kojeg dela da ga označim. Na osnovu impulsivnosti. Dakle, od onog mesta gdje počinje impulsivnost koja kasnije prenosi prethodni viši nivo, to je ovaj ovdje deo. Od ovog mesta počinje impulsivnost koja prenosi prethodni viši nivo. Od ovog ovdje mesta započinje impulsivnost koja prenosi prethodni viši nivo i od ovog ovdje mesta započinje impulsivnost koja kasnije prenosi prethodni viši nivo. I onda, sada Zlatko, kada pogledate ovo, koje je od ova 3, evo 1, order blok 1, order blok 2 i order blok 3, koji od njih ima najveći potencijal za validan Wyckoff i za priliku da trguje? Sad bi ovako razmišljao. Samo ne znam da li prenosi ovdje. Ja bi ovdje ponovo gledam kao reakumulaciju. Ponovno, faktički u kriku mu dođe to. Ja bi ovdje ušao, ako nije... Da, ovdje bih ušao. Tamo označite, pošto ne vidim. Aha, ako je prenos ovdje. Ok. Sad ćemo taj deo da obnovimo. Znači, još jednom ću sad ponoviti iz početka sve. Strukturu tržišta smo označavali samo na osnovu uptrendova i na osnovu impulsivnosti koja je prenosila prethodni viši nivo. To je od početka časa rađeno. I to je prioritet. Znači, ništa drugačije nema ili komplikovanije. Impulsivnost, zapravo strukturu, smo određivali na osnovu impulsivnosti koje postoje i koje prenose prethodni viši nivo. Nakon toga smo pratili u ovim order blokovima koji postoje ovdje manji time frame i označavali samo strukture tržišta u manjem time frame, a to je ovo. Znači, to je sve što smo radili. I sada je Zlatko objasnio da bi ovdje mogao da postoji potencijal za trade, ali je nešto propustio. Sad je pitanje šta? Dakle, u pitanju je Wyckoff. Dakle, postoji struktura tržišta, postoji prethodni order blok i postoji fraktal. Ali postavljeno je sljedeće pitanje, Zlatko. Da li postoji fraktal Wyckofa? A to je 5. osobina uže slike. Dakle, hajde da ispratimo. BC, ST. Ovdje bi trebalo da bude konsolidacija. Možete da zaokružite. Ako je ovako recimo, pa prenos konsolidacije ovdje, i ovdje opet bih gledao da pronađem Wyckofa. Ok, to je dobra zamisao. Da se isključio, aha, dobro, sad sam naučio. Da, to je dobro, međutim... Znači, ovdje ne vidim fraktalnu istu konsolidaciju kao BCST. Upravo tako, znači faktički, da, postoji ovo. Da, fali mi 1 od 4 konsolidacije ovdje da bi bio sigurni. Možda ovdje dole postoji nešto, ali ja ne vidim na ovom vremenskom fraktalu, tako da
da i samim tim onda fraktal Wyckofa nije dobar. Čim ne vidite na ovom vremenskom Da, intervalu. greška bi bilo da uđem na manji time frame pa da pronađem sa silom. Jeste, upravo tako. Znači da postoji ovde varirajući order blokovi koji bi se jasno prikazali na ovaj način, onda bismo to mogli da proverimo. I onda bi to bila konsolidacija koja izgleda na ovaj način i kasnije uptrend. Ali to ovde ne vidimo. I onda to nismo mogli da uradimo. E sad, pogledajte ovo, Zlatko. Znači, ili postavit ću pitanje sad sledećem, neka to bude Silvio. Silvio, šta mislite o ovom sledećem order bloku ovde i o ovom order bloku ovde? Koji od ta dva order bloka u sebi sadrže validnost za konkretan ulaz u trade? Se čujemo, Silvio? Pitali ste koji od ova dva bloka daje validnost za ulaz? Upravo tako. Pa ja bih rekao prvi daje, ali samo malo po pitanju strukture ili oprostite, nisam vam javio, ja inače ja trenutno radim, ali u autu sam pa pustim ovako sa strane da čujem, naravno poslije poslušam. Tako da sad sam čuo da ste me prozvali pa nisam baš u Ne, toku. ništa, nema veze. Samo vi nastavite da vozite ukoliko se trenutno nalazite u autu, ništa nećemo dalje nastaviti. Sve u redu, Silvio, Okay. hvala vam puno. Ok, objasnit ću ja sada. Dakle, želim da označim strukturu tržišta ovog trećeg order bloka i hajde to da uradimo od početka do kraja. Dakle, vidim da postoji impulsivnost i onda kasnije order blok koji ima jasan fraktal koji razdvaja strukturu. Nakon njega sledi uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, uptrend. I sada kada ovo odvojim, pogledajte u svesci pravilnik za ponovnu, je li tako? A vi ste sada i dalje, čujemo se. Aha. Ok, Silvio, da. I vidite da ovde postoji potpuna validnost ponovne akumulacije. Je li tako? Izgleda veoma prosto ovako kad se označi, kad se odvoji. Složit ćete se. I znači ništa nismo uradili, samo smo precrtali ovo ovde već postojeće dešavanje i na osnovu toga smo odvojili skicu. I sad zanima nas sledeće. Šta sve postoji u toku ove potpune porudžbine? I to će sad opet nastaviti da mi objašnjava Zlatko. Znači, možete ponovo krenuti, Zlatko, da mi objasnite fraktal Wyckofa u ovom ovde delu. Da li je validan? Pogledajte ovu sliku. Po meni je validan. Upravo tako, potpuno je validan. Je validan, da, potpuno, pošto jasno se vide baš ovi strukturni delovi Wyckofa, da su fraktalno slični i da ovde vidimo onu konsolidaciju od ona 4 što su. Jeste. I gde se ulazi konkretno u trade, to jest na dva načina možemo ući u trade. Ili na 50%. Da, ovde, na silaznom ovde, a samo moment uzmemo olovku. Može, da. Može ovde. Čekaj samo kako se isključa ovo. Znači, da li ste me vidjeli? Nisam vidio nikad. Prvi put. Jedan ulaz ovde. Opet ne mogu da isključiti. Ok. Sada sam vidio nešto ste nacrtali, da. Ne znam kako da uključim malo da mi bude deblja linija. A kasnije, kad čekaj samo malo, u ovom delu
ali na 50% ovde. Da, na 50% ili na Da, celokupan deo taj order blok, upravo tako. da. Ja bi ušao ovde pošto više konfirmacije dobijam, tako da sigurnije bi mi bilo. Da, ukoliko postoji bolji risk reward, ukoliko je risk reward veći od 1,5%, ako uđemo u trade odmah na samom početku ove prethodne prodaje koja je postojala tu, onda možemo da trgujemo. Ukoliko je risk reward loši, onda ćemo čekati 50% zarad bolje profitabilnosti. I onda sad postavljam pitanje Nikić Nikoli. Znači, Nikola, reći ćete mi sada vi, da objasnite mi šta znači uža slika. Šta je uža slika? Od početka do kraja. Se čujemo? Da, čujemo se. Samo sekundu olovku. Da, znači, Nisam da sam koristio. Ne morate olovku, znači možete samo da mi odgovorite. Šta je to uža slika? Od početka do kraja. Znači, trebamo da imamo validan order blok. Pre toga postoji nešto. Fraktal. Ne, pre toga postoji. Pre order bloka, dakle. Uptrend. Da, struktura tržišta, upravo tako. Uptrend. Validan order blok. Da. Validan fraktal. Ok. Vajkov. Ok, Vajkov pratimo ovde. I na kraju? Fraktal Vajkova. Da, da, fraktal Vajkova, da. Da, to je malo onako poslednje, pa nije, nismo baš do te daljine još uvijek previše dolazili, tako da odlično, Nikola. I sada ćete mi reći, Nikola, kada pogledate ovu sliku, mi smo već ovo ovde radili. Gde se ovde konkretno može ući u trade? Dakle, i koliki je rizik? Samo sekund. Kako mi se crta? Konkretno ja bi ušao, ovdje bi bilo PS, BC, ST, konsolidacija i ušao bi ovdje, sve zavisi taj risk reward, koliko bi bilo mi koliki bi mi bio risk reward. Da, upravo tako. U zavisnosti od risk rewarda možemo znati da li ćemo trgovati na 50% prethodne prodaje ili ćemo ući ovdje direktno. Tako da hvala vam puno, Nikola. Odlično je bilo za sad ovo sve što sam vas pitao. Što znači da bi ovdje postojao ulaz u trade tačno na mestu koje se nalazi ovdje. Sada ćemo taj deo da definišemo. To je ovo ovdje mesto. Od početka ove prodaje koje kasnije formira ponovo prodaju i koja čini ovaj trade dobitnim više od 1,5%, to je 1,81%. I rizik ove trgovine će biti 0,5% zarad dobiti od koliko bi onda bilo, znači ukoliko bi rizikovali 1, bilo bi 1,80, oko 0,9% bismo zaradili u ovom ovdje delu kada bismo rizikovali. Toliko kasnije sledi, samo se malo utišajte u pozadini, znači kasnije sledi faza E koja se nalazi u ovom ovdje području, ili MB, pošto postoji 3 order bloka, onda će biti mitigation blok, MB, i onda nakon toga sledi ponovo uptrend. Ovo što radimo sada, ovu tehničku analizu, to vam je bitno da naučite, ali nije ona presudna, nije to nešto što pridonosi profitabilnosti do kraja. Znači nije tehnička analiza jedino što donosi profit, već celokupno razmatranje i razmišljanje o svemu. Dakle, faktički ćemo oko 4 meseca raditi tehničku analizu i vi ćete kompletno nju poznavati, znaćete tehničku analizu u tom periodu, ali ovaj ostatak od 6 meseci je u stvari šta znači trgovina i kako se trguje i na koji način se rizikuje i kako se pristupa i šta znači dugoročnost i koliko to dugo traje i koliko je procenata mesečno dovoljno i koliko u stvari je realno procenata mesečno i kod početnika, kod onog koji nije početnik i tako dalje. Znači, to je sve ono na čemu ćemo se bazirati najviše. I to je bio prioritet sada ovog dela. I krećemo iz početka, opet na ovom času sve što smo radili. Ono što ćete raditi u toku sljedeće nedelje i ono što ćete vežbati, to će biti ovo. Otvorit ćete chart bilo gde. Znači možete da odete unazad, ne morate da kupujete ovaj trading view da biste mogli da backtestate i da ulažete i tako dalje. Možete to raditi na ovaj način, mada malo bi vam bilo lakše. Ako biste mogli da kupite, bilo bi vam malo lakše, tako da kogod to može da uradi, nek uradi. Ali možete samo da se vratite unazad ili možete da potopite chart na ovaj način
da odete što više unazad i onda da pratite sljedeće dešavanja. Ja vam preporučujem ovo. Dakle, da otvorite bilo koji trend, koji god postoji. Evo, ja sam sad ovaj trend ovdje video i želim da označim trend koji ima jednak fraktal. Kako? Na osnovu impulsivnosti, na osnovu order blokova. Krenut ću recimo od downtrenda, od prodaje. Hajde da uradimo. Downtrend, zapravo do ovog ovdje dela, uptrend, impulsivan downtrend, pa onda sledi potpuna poručbina, pa onda nepotpuna poručbina, potpuna poručbina i opet impulsivnost. Opet u ovom ovdje momentu sledi impuls, prezentacija prethodnog ulaganja, impuls. E sad, šta ovdje trebam da uradim? Ne mogu da uradim ovo. Ne mogu da uradim ovo. Zašto? Zato što onda ovaj order blok ima mnogo manji fraktal od prethodnog i od distribuiranja koje se nalazilo na početku. Što znači da kad god vidite da postoji mali fraktal, nemojte da ga označite, nego idite do najnižeg nivoa kojeg možete da vidite, nakon čega sledi potpuno isti novi fraktal koji je postojao kao ovim order blokovima, to je ovo. I onda opet sledi uptrend, downtrend, jednaki fraktali. I sad, opet posmatramo fraktal. Da li ova kupovina ima jednak fraktal prethodnim order blokovima? Možemo da utvrdimo da ima sličan fraktal i onda dalje nastavljamo downtrend, uptrend, impulsivan downtrend, uptrend, downtrend i ovdje dalje ne postoji jednak fraktal. Tako da tu završavamo. I sada, šta je posao? Posao je da se prati uža slika i da li postoji Wyckoff u order blokovima. Da li postoji Wyckoff u tim mestima gde vidimo potpunu poručbinu koja kasnije završava nepotpunom. I onda jednostavno zaokružite ponovo u ovom ovdje delu order blok, ponovo u ovom ovdje delu order blok, u ovom ovdje delu order blok i pratimo gdje vidimo strukturu tržišta, validan order blok, kasnije fraktal, Wyckoff i fraktal Wycoffa u svim tim order blokovima, jer smo već definisali da postoji struktura tržišta. I onda jedino je i fraktal order blokova, jedino ostaje da se isprati Wyckoff u tim potpunim poručbinama i fraktal tog Wycoffa. I onda kada ga pronađete, to je bilo mesto gdje biste vi trebali da trgujete. Pronalazite ga na osnovu skice, na osnovu skiciranja svega ovoga što smo do sada ovdje značili. Tako da sam proverio sad vaše znanje koliko je dobro, dosta je dobro, znači znanje formirate iskustvo, nemojte se osjećati da ukoliko ste mladi da ne možete da naučite, slažem se da mali procenat ljudi ne može da mali procenat ljudi zapravo može na kraju da nauči, ali imajte samopouzdanja, dakle ukoliko imate 25 godina ispod, pretpostavljam da ste neki student ili idete na fakultet ili možda negdje raditi i tako dalje, u tom periodu uglavnom ljudi imaju manjak samopouzdanja. U ovom poslu je potrebno ogromno samopouzdanje i vera. Nemojte da se osjećate da imate malo samopouzdanja, prvenstveno zato što veliki broj ljudi profitira. Ne veći, ali veliki broj ljudi profitira. I onda je potrebno jednostavno dosta da radite na tom samopouzdanju, da verujete u sebe, jer ovo nije izmislio niko drugi nego čovjek. I ne morate biti najveći profesionalac da biste na kraju profitirali. Potrebno je samo da razumete dugoročnost i mentalitet biznisa, jer ovo je generalno slično bilo kojem ulaganju, tako da bilo kakvom ulaganju koje biste izvršili, na primjer, sad drugačijem u odnosu na online ulaganja, znači nemojte imati taj manjak samopouzdanja. Znači ljudi koji su stariji, koji imaju obaveze velike, znači koji imaju decu, koji ne mogu da prate svaki dan non stop i tako dalje. Nemojte zbog toga da se sekirate, zato što je potrebno dnevno možda oko sat i po vremena da definišete ovo što smo sad radili, a to je struktura tržišta, fraktalna veličina i čitav uža slika. Ukoliko 30 dana izdvojite 30 sati, to je ogroman period koji se konstantno ponavlja u vašoj glavi i na kraju se formira iskustvo gdje vi faktički odjednom razumete taj deo. Tako da za 4 mjeseca, zapravo za 3 mjeseca, potpuno znanje tehničke analize će postojati kod svakog. Ne mogu reći potpuno u široj slici, ali za 5 mjeseci i sa širom slikom bit će upotpunjeno. Bukvalno polovina univerziteta više nije tehnička analiza, to se završava. Polovina univerziteta je samo mentalitet i backtesting i način ulaganja i način razmišljanja u toku trgovanja i praćenje nekih finesa. Ali polovina univerziteta je gotova tehnička analiza. I to bi bilo to.
Drago mi je da ste prisustvovali ovoj lekciji, ona je bila snimljena. Možete sada da mi postavite određena pitanja vezana za tehničku analizu, koliko nešto trebam da objasnim. Da, izvolite Davide. David je rekao da ima pitanje. Možete da postavite. Dobro večer. Dobro večer. Pa jel može samo da vratite ono strukturu koju što smo radili premalo? Evo ga. Tu, da. Interesuje me zašto ovo smo ovako označili samo. Ovo ovdje, a ne ovo ovdje. Pa, potreban je bio ovaj deo da se označi, nego sam brzinom označio ovaj deo. Znači nije to, Okay. da, nije to ništa, to je, Super. da, to je najviši nivo i kasnije sledi najniži, tako da, kao i ovdje, recimo, evo, znači nije tu, nego i ovdje, da. Kao recimo ovdje, tu i tako dalje, to je to. Miki želi da mi postavi pitanje vezano za nešto koje nije direktno iz tehničke analize. Da, možete, Miki, izvolite. Poštovanje Milane i svim prisutnima. Poštovanje. Pa evo, ja otprilike ne slučajem odgovor, ali generalno nisam siguran. Kad kažemo rizikujemo 1% ili rizikujemo 0,5%, meni zanima od čega. Šta je to 100%, od čega je to 0,5% i 1%? Od depozita kojeg vi imate u brokerskoj kući ili ukoliko trgujete u prop firmi. Primjer, ukoliko kupimo račun u prop firmi koji je recimo $100,000, on košta oko 500 evra i potrebno je da napravimo 10% da bismo na kraju položili račun u toj prop firmi i da bismo na kraju dobili depozit od $100,000, pravih $100,000 i na kraju sa njima da možemo da trgujemo i da pravimo mi profit od tih $100,000. Šta onda to znači? Koliko rizikujemo u jednom tradu? 0,5%. To znači da rizikujemo 0,5% od $100,000. Znači, to znači da mi u svaki... Da, izvolite. Da, izvolite vi, izvinjavam se. To znači da mi u svaki trade idemo sa kompletnim depozitom, odnosno sa kompletnom vrednošću akaunta. Sa kompletnom vrednošću akaunta, međutim, ukoliko izgubimo taj trade, onda gubimo 0,5% tog akaunta. I to je rizik. A u onom slučaju, kad imamo situaciju da uđemo u ponovnoj akumulaciji i u konsolidaciji i u kriku, ako uđemo u konsolidaciji sa punom vrednošću akaunta, otkud onda nama sredstva za onaj drugi trade koji će u kriku biti? Da, to je dobro pitanje sada koje ste mi postavili. Nije u pitanju puna vrednost akaunta, u pitanju je margina koju dozvoljava taj račun. U pitanju nije puna vrednost akaunta od $100,000. Drugačije, nije to tako. Sada ću da vam objasnim. Znači, na primjer, postoji poluga u brokerskoj kući koja vama dozvoljava da vi imate određeni profit. Recimo, vi ne biste mogli sa $100,000 uloga, na primjer, da rizikujete 0,5% tih $100,000 ovako po minutama i da zaradite duplo više. To bi bilo nemoguće. Vi biste faktički, kad biste vi to uradili direktno sad u menjačnici, vi biste zaradili možda 1 evro. Ili možda 10 evra biste zaradili. Možda ne biste zaradili ni 50 centi. Da. Ali brokerske kuće su popularne, one postoje već ko zna koliko i one vama nude poluge gde vi faktički, oni vama, te poluge su malo komplikovane, vi imate priliku da uložite vi 0,5% uložite od računa, ali poluga je 400.000 evra, na primjer, ili 1.000.000 evra, ili 3 miliona evra, to su poluge. I onda na osnovu tih poluga vi možete da rizikujete 0,5% $100,000, to je zahvaljujući brokerskoj kući i na osnovu leverage-a, i onda zahvaljujući te brokerske kuće, vi ukoliko rizikujete na primjer 0,5%, trade je risk reward 1% dobiti, vi ćete na kraju zaraditi 0,5% od jeste. Kao što je napisao Nikić Nikola, ako imate 100.000 evra, 0,5% rizika je 500 evra. Miki, odgovor na to pitanje morate mnogo detaljnije da pronađete negde na internetu da biste to kompletno razumeli. Dakle, ne bi sada imao... Izvinjavam se, ali ne bi sada... Od početka do kraja bi morao da objašnjavam, jer u zavisnosti... Dobro, bit će prilike, nije to sad ni na redu, ali prosto ne golite to pitanje. Da. Hvala mi. Nema na čemu, Miki. Izvinjavam se ukoliko odgovor nije bio potpun, ali šta je tu je? Tako je pitanje bilo gde nisam mogao. David je
opet želi da postavi pitanje. Izvolite, Davide. A samo hoću da pitam, jel 1% na 100.000 je 1000 evra? Kako računamo lot sa koji ulazimo u poziciju? Jel koristimo neki kalkulator? Da, koristite kalkulator. To je veoma prosto. Ne morate tu da se sekirate. Znači, evo, ja vam sad nisam odgovorio. Rekao sam vam samo koristite kalkulator i nisam vam dao odgovor na to pitanje, ali ću vam reći da mi verujete da je prosto. Zato što još uvijek nismo stigli do tog dela gde trebate da otvorite neki demo nalog, ali ne treba vam ni demo nalog, to su gluposti, ono kada kažu demo nalog. Možete pratiti sami na papiru. Znači, možete uzeti papir, ne morate ni otvarati demo nalog i pratiti recimo strukturu tržišta i zapisivati da li ste zaradili ili niste i tako dalje, ali zahvaljujući kalkulatora možete to da izračunate. To je veoma prosto. To može na YouTube-u da se pogleda. Ja mislim da treba oko 1,5 minut takav snimak koji to objašnjava. Baš je onako... Da, dobro. Ja verujem da je jednostavno naćemo vremenom odgovor. Hvala puno. Da, upravo tako. Ok. Hvala vam puno također i nadam se da vam se ova lekcija svima svidela i nastavit ćemo sljedeće nedelje sa novom lekcijom. Sutra nećemo imati lekciju, ali iz tog razloga tek na kraju, kada bude prošlo 30 dana vašeg rada, zapravo kada bude prošlo 30 dana, samo će jedna lekcija biti nadodata i onda samim tim neće biti propuštena. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog časa i drago mi je da ste prisustvovali. Sve najbolje vam želim, hvala vam puno i vidimo se u sljedećoj lekciji. Pozdrav!